Ibihe byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru agezweho ndetse yizewe hano mu Rwanda no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari amakuru rero mabi cyane, amakuru atari meza na gato yamenyekanye mu karere ka Nyabihu. Amakuru avuga ko gitifu yatawe muri yombi. Ni amakuru yateye urujijo benshi, wakibaza nawe ngo byagenze bite. Icyo tugusaba nyaboneka ni ugukora subscribe, ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi y'inkuru mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda no kukazogera, ubwo mukamwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru yacu yose agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi wakora like ndetse na share, ugasangiza inshuti zawe ndetse n'abavandimwe, ndetse ukanaduha komenti cyangwa se igitekerezo. Reka twite gato, turagaruka tubabwira iby'uyu mugitifu, umuyobozi watawe muri yombi. Uramenya ese ni ukubera iki yatawe muri yombi, arashinjwa iki? Nkwibutsa ko iyi ari KN Radio. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu. Amakuru agezweho ni amakuru tubagezaho tubanje gukorera ubugororangingo, tubanje kuyasesengura kugira ngo abageraho ameze neza. Nkwibutsa ko iyi ari KN Radio. Mu karere ka Nyabihu gitifu yatawe muri yombi. Ni amakuru yamenyekanye avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jomba mu karere ka Nyabihu witwa Mugabekazi Donatille afunzwe. Uyu muyobozi akaba afunzwe akekwaho icyaha cyo gukubita no kugira urugomo abashinzwe umutekano mu nzego za leta. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitiri yabwiye itangazamakuru ko Mugabekazi yakoze iki cyaha ku ya 6 Nyakanga uyu mwaka wa 2024, atabwa muri yombi ku ya 10 Nyakanga uyu mwaka wa 2024. Mu magambo y'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitiri yagize ati, nibyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jomba Mugabekazi Donatille yafunzwe ku ya 10 Nyakanga 2024 akekwaho icyaha cyo gukubita no kugira urugomo abashinzwe umutekano mu nzego za leta. Dr Murangira Bitiri yavuze ko ubu Mugabekazi afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Mukamira. Yemeza ko dosiye ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Mu 2023 raporo y'ibikorwa by'urwego rw'ubucamanza yerekana ibyakozwe yerekanye mu byaha by'inshinjacyaha icyo gukubita no gukomeretsa uko aricyo cyiganje mu nkiko z'u Rwanda. Raporo y'ubucamanza igaragaza ko umwaka ushize w'ubucamanza warangiranye na Kamena 2023 ahakiriwe dosiye 18,216, agize 25% by'ayakurikiranywe akaba yarimo abantu 28,333. Abakurikiranyweho iki cyaha bayobowe n'urubyiruko rungana 40.1%, abafite imyaka hagati ya 31 na 40 ni 31.7%, abafite 41 kugera kuri 50 ni 16.9%, mu gihe abafite hagati y'imyaka 51 na 60 bagize 6.3%. Itegeko riteganya ko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500, ariko atarenze miliyoni 1. Turabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubana natwe mu makuru yose.